Indege ya Sukhoi igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yarashe ibirindiro by'ihuriro rya AFC 23 muri teritwari ya Walikale ndetse na Masisi muri Kivu y'Amajyaruguru. Ibirindiro rero byarashwe n'indege ya Sukhoi 25 mu gitondo cyo ku itariki 27 Ugushyingo hariya mu gace ka Kibati muri Walikale no muri Kasopo muri Masisi niho indege yongeye kurasa. Igitero cyagabwe muri iri huriro rya Wazalendo ni igitero cyagabwe mu gihe ihuriro rya Wazalendo ryagabaga ibitero n'ubundi ku birindiro bya 23 muri Kibati rikoresheje intwaro ziremereye n'intoya ariko bo bari hasi. Mu mezi rero 8 ashize nibwo abarwanyi ba FC 23 binjiye muri Kibati ku itariki 11 Ukwakira 2025. Wazalendo yisubije ibi birindiro bine byaho ariko ibivamo nyuma y'imisi 2 gusa. Urumva rero kuva Wazalendo yava muri biriya birindiro kugeza kenshi mu ikongera ikabisubiramo yabifashwagamo n'ingabo za DRC zigaba ibitero mu kirere zifashishije indege y'intambara ya drone ndetse na drone ariko ntibigira icyo bitanga habe na gatoya. Rero mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo cyane muri teritwari ya Mwenga na Shabunda naho hamaze iminsi habera imirwano ikomeye cyane ihanganishije AFC 23 ndetse na Wazalendo n'ingabo za DRC harizo FARDC ndetse n'iz'u Burundi harimo n'abandi bagenda babafasha barimo nka FDLR. Ku wa 26 Ugushyingo nabwo imirwano yarabaye, ingabo z'u Burundi zirakubitwa zirahakomerekera cyane ndetse bikomeye hariya muri Kasika iherereye muri Mwenga ndetse rwose zirushwa n'imbaraga zirahunga zirirukanka cyane. Ingabo za DRC rero zagabye igitero cya Sukhoi muri Kasika naho zirahakubitagura zishaka kuba zakuramo abarwanyi ba M23 ariko ntacyo nabwo byatanze habe na gatoya. Ahandi harashwe na Sukhoi ku munsi w'ejo ingabo za leta ya Kinshasa zongeye gukoresha Sukhoi 23 zirasa kuri rwa ruganda Twangiza n'ubundi Twangiza yongeye kuraswaho barashaka ngo kururimbura burundu bahagire umuyonga. Gusa bivuga yuko nubwo baharimbura M23 nayo iri maso izakora n'ibindi bikorwa bindi ariko rero hariya n'ubundi nta kintu cyari cyahakorerwa, abantu abahakoreraga bari barahavuye. Gusa kuri ubu ngubu leta ya Kinshasa irashaka kurimbura ibikorwa remezo byose byaba bifasha M23 byaba ibiraro ndetse n'ibindi byose ikabirimbura. Gusa M23 nayo iravuga ko ishaka kuba katinga byaba imihanda cyangwa se n'ibibuga by'indege leta ya Kinshasa iri kwifashisha kugira ngo yigabeho ibitero mu buryo bwo mu kirere. Ku munsi w'ejo kandi hari imirwano yabereye ikivuye muri groupement ya Bashari Mukoto ahari muri Masisi. Ku munsi w'ejo imirwano yarakomeje cyane kandi ko urumva ko hari imirwano ikomeye cyane gufata uduce tumwe na tumwe. Amakuru aturuka rero hariya avuga ko iyi mirwano yaba yaraguyemo umuntu umwe, bivuga ko ari umusore w'imyaka 20 yafashwe n'isasu mu ntambwe nkeya uvuye ku kigo nderabuzima cyaho aho yapfiriye rero azize ibikomere. Umuntu rero wa kabiri ni umugore waho wakomerekejwe n'intwaro gakondo atewe n'inyeshyamba nkuko iyi nkuru ibivuga. Ni Morning Post, ni Kivu Morning Post yabyanditse rero ngo yajyanwe kuri icyo kigo nderabuzima yitabwaho n'abaganga byihuse nyuma yo koherezwa ku bitaro bikuru by'icyitegererezo cya Mweso. Hanyuma rero imirwano irakomeje mu bice bitandukanye, gusa muri iki gitondo ho hasa nkaharamutse ituze
byaba muri Masisi ndetse n'ahandi Warikare no mu bindi bice haramutse ituze, gusa ntubyizere kuko mu kanya gatoya ushobora kumva bikomeye cyane, ukumva bongeye gukocagurana kuko imirwano isa nk'itagihagarara mu bice byose. Rero M23 ndetse iri kugenda ireba uburyo yakura Wazalendo na FDLR mu bice bya Rucuru, hose iragenda ikora uburyo yabona uburyo uboneka umutekano. Rero Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yongeye gusaba umuryango wa SADC kuyifasha gushyira igitutu ku Rwanda kugira ngo rubashe gucyura ingabo ivuga yuko ziri ku butaka bwayo. Rero ni Kinshasa yabitanze mu butumwa biciye muri perezida mushya w'inteko ishinga amategeko yayo, uwo bita Emeboji Sangala. Ubwo rero yari mu nama y'ihuriro ya komite nshingwabikorwa y'inteko nshinga amategeko y'umuryango wa SADC yabereye Durban muri Afurika y'Epfo. Hanyuma rero ubwo nta kintu byatanga ibyo ngibyo kuko u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ku itariki 4 z'ukwezi kwa 12 barasinya amasezerano ahuriweho mu bufatanye bw'ubukungu, kuko rwose nkuko nabonye babitangaje, ni Africa Intelligence yabitangaje ivuga yuko bazasinya, abakuru b'ibihugu bombi bazasinya, hanyuma bamara gusinya rwose ubundi bikorwa byo gufatanya mu bijyanye n'ubukungu bigahita bikurikizaho. Hanyuma rero nkwibutsa ibikorwa bazakora ni bijyanye no kuba bazafatanya mu gucukura gaze metane, gufatanya mu kubaka ibikorwa remezo birimo imihanda, amavuriro ndetse n'ibindi, ndetse kandi bazafatanya mu gucunga pariki, mu micungire ya pariki hose bizagenda bijyamo. Ibyo byose bazagenda babikorera hamwe. Nguko uko ku ibintu bigenda bikurikirana, amakuru agenda yisuka cyane kuko muri ibi haravugwa ibintu byinshi cyane. Nongeye kubona Kinshasa yongeye kuba yavuga yuko intambara ikiri kure, ngo intambara rwose iracyari kure cyane, nta n'ikintu bikivuze, ngo ni ibirometero bikomeye cyane. Bavuga bati kuba intambara iri mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ntago hariya rwose haracyari kure cyane, ntago twumva ko DRC yose irimo intambara. Nguko uko bagenda babisobanura, nabonye Patrick Muyaya nawe avuga yuko ngo intambara ikiri kure cyane, ngo ntago muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hari intambara hose, ngo ntago hari intambara, ubwo baracyavuga ko hakiri kure. Hanyuma rero mu bijyanye n'imirwano nkwibutse yuko hari imirwano yabaye ku munsi w'ejo rwose. Ubu ngubu tuvugana M23 yigaruriye uduce yagiye yigarura ku munsi w'ejo, hari uduce yagiye yigarurira, gusa biravugwa yuko Kasika yayinjiyemo rwose iragenda irayifata, ariko kandi hari n'agace ka Mudasa nako yarakigaruriye ku munsi w'ejo, ni muri Mwenga, aho hose yagiye ihigarira. Biravuga ko kuri ubu ngubu M23 igeze nko mu birometero hagati ya 2 na 3 kugira ngo yinjire muri santere ya Mwenga. Kamituga irayireba rwose, irayireba imbere yayo, nayo irayitumbiriye ku buryo naho izahita ihafata vuba. M23 iri kugenda izenguruka ibice byose kugira ngo irebe yuko yakura Wazalendo, FDLR, Abarundi ndetse na FARDC mu bice byose baba barimo, ariko igenda n'ahari ibirindiro byabo ihatwika cyangwa se ikahasenya burundu. Rero biragaragara yuko ibintu bigiye kongera gusa nkaho bisubira ububisi. Imirwano irasa nkaho igiye gusubira ububisi pe, kuko biravugwa yuko M23 ishaka gufata ibice byihuse nyuma yuko yafashe ibice bya Kirungutwe muri Mwenga, irashaka no gufata ibindi bice byihuse kugira ngo irebe yuko ibice by'uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo byose byaba bifite umutekano.
Corneille Nangaa yavuze yuko igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ubu ngubu kigiye kuba cyaba Etat Federal. Ati turashaka Etat Federo, turashaka yuko hari ahantu hakigenga mu buryo butuzuye. Ati ni Etat Federal. Gusa benshi bakomeje kuvuga bati nubwo uvuga Etat Federal haragaragara yuko hari balkanisation niyo igaragara, kuko Tshisekedi yamaze kubabarikaniza, yamaze kubikuraho. Mugende mwiyiteho, mugende mwimenye, mwishakemo ibisubizo. Banke zarafunzwe ndetse ikibuga cy'indege cyarafunzwe n'ibindi byose, nko kuba yarabashyiriyeho kuba bagomba kugura impapuro kugira ngo binjire, impapuro z'ingendo kugira ngo binjire mu bice leta irimo, ndetse nabo bagashyiraho impapuro z'ingendo kugira ngo abari muri eneo za leta binjire muri aho M23 iri. Urumva rero igihugu cyamaze kuba barikanize mbere, kubera yuko leta itakitaye ku baturage bari mu burasirazuba bwa Kongo, ndetse ibita yuko ari abanyarwanda ngo baje gutura muri kiriya gihugu. Nguko uko byifashe. Gusa niba utarakora subscribe, nyamuneka uyinkorere kugira ngo amakuru yacu ajya kugeraho mu buryo bwihuse, kuko niweho uba uwa mbere mu kubona ikiganiro dushyizeho. Rero iyo tugishyize ako kanya uhita ubona amakuru yacu. Rero ndakwinginze unkorere subscribe, unkandire like, nyamuneka utange comment yawe, utubwire ese leta ya Kinshasa siyo yabarikanije igice cy'uburasirazuba? Ese niba Corneille Nangaa yavuze yuko hakenewe Etat Federal, ibindi bice byo ntibigiye kuba byaba nabyo byateza uburyo byakwigenga? Ibyo byose uraza kubitubwira muri comment. Nguko uko byifashe, nyamuneka ndakomeza nkukurikiranira amakuru hafi, gukurikiranira amakuru y'imirwano, kuko mu kanya ushobora kubona ibintu byasubiye urudubi.